Stari, pomagaj. Što je bilo? Ne znam kud bi s rukama. Ne razumijem. Ma razumiješ, siguran sam. Pa uskoro dolazi toplije vrijeme, a s toplim vremenom odlaze jakne. Jel vidiš kam idem s tim? Pa i ne baš. Joj, znači kad imamo jakne, onda imamo džepovi u kojima mogu skladištiti ruke. A bez jakni, kužiš, ne znam kud bi s tim rukama. Ne znam ni stat s njima, ne znam ni hodat, onda mi samo ovak mlataraju. Stari, imam savršeno rješenje za tebe. Znači, ako ne znaš kud bi s rukama, samo uzmeš bilo koji Parkside alat, bilo koji, možeš ti i više njih, mislim maksimalno jedan po ruci. I sa alatom u ruci više se nećeš osjećati da izgledaš glupo ili još gore, nepotrebno. Sada moje ruke opet imaju smisao. Hvala što spasio si me anksioznosti prouzrokovane manjkom džepova. A zašto tam ne staviš ruke u džepove od hlača? Ovak, bojim se da nisam dovoljno cool za to. Kužiš, u jakne svako može staviti džepove i izgledat će normalno. Ali u džepove od hlača to ako staviš ruke moraš biti baš cool za to, a to mogu samo odabrani. Hvala ti još jednom, prijatelju. Spasio si me. Vidimo se, ajde.